Dobrodošli na sat hrvatskoga jezika u 5. razredu. Danas ćemo se baviti književnošću. Razmislite i usmeno odgovorite na sljedeća pitanja. Možete ih prokomentirati s ukućanima. Jesi li se ikada posvađao sa svojim roditeljima ili skrbnicima? Sigurno jesi. Što misliš, tko je obično kriv u vašim svađama? Moramo li baš uvijek tražiti krivca? Krivac je ponekad nedostatak strpljenja, loša komunikacija ili običan nesporazum. Razmisli i priznaj, jesi li ikada bio toliko ljut da si pomislio da bi ti bilo bolje bez roditelja. Pokušaj zamisliti život bez roditelja. Napiši u bilježnicu kako bi izgledao tvoj život kada bi iz njega u potpunosti nestali odrasli. Tekst se treba sastojati od otprilike 50 riječi. Prije pisanja razmisli dobro. Što bi radio, u čemu bi uživao, koju bi hranu jeo, s kime bi se najradije družio, što bi bilo bolje, koje bi bile prednosti takve situacije, a što bi ti ipak nedostajalo, što bi predstavljalo problem. Postoji zbilja jedan grad u kojem se je dogodilo da su nestali svi roditelji. Kakav je bio taj grad dok su još u njemu roditelji živjeli? Bio je određen time da su se djeca ponašala bezobrazno, divlje, grubo, radili su razne spačke, gnjavili su susjedove mačke, okretali su sve što su mogli na glavačke. I roditelji to jednostavno više nisu mogli ni htjeli trpjeti. Napisali su djeci pismo. Prije nego što pročitamo pismo, pokušajte sami pogoditi što su to roditelji mogli napisati jednoj takvoj divljoj djeci u svome pismu. Razmislite. U pismu su koristili riječi razularen, što znači neodgojen, nekulturan, divljega ponašanja, i riječ neopoziv, ne može se promijeniti, konačan. Ako ste dobro razmislili i pokušali pogoditi što su roditelji pisali djeci, poslušajte sada i pročitajte njihovo pismo. Našoj razularenoj djeci. Dosta nam je. Našem je strpljenju došao kraj. U zadnje vrijeme ste doista pretjerali. Odustajemo od svake nade da vas možemo odgojiti. Naša je odluka neopoziva. Ne želimo više znati za vas. Zato zauvijek odlazimo iz grada. A vi gledajte kako ćete se snalaziti bez nas. Zahvaljujući svojoj lahumnosti, zauvijek ste izgubili roditelje. Ne trebate nas tražiti, i onako nas nećete naći. Ništa vam neće škoditi ako jednoga dana napokon zaključite da roditelji ne postoje samo zato da biste ih srdili. Zbogom! Danas ćemo čitati ulomak u kojem saznajemo više o djeci i roditeljima koji su tu djecu napustili. A to ćemo saznati zahvaljujući piscu Henryu Winterfeldu. On se je rodio još davne 1901. godine u Njemačkoj, u gradu Hamburgu, a umro je 1990. u Sjedinjenim Američkim Državama. Roman o djeci i njihovim roditeljima te o gradu Timpentilu je prvi roman koji je on napisao, a pisao ga je zabavljajući time svoga sina koji je kao dijete bolovao od teške bolesti šarlaha. Danas naravno nećemo moći pročitati cijeli roman,
Samo ću vam ukratko reći ono što vi već znate. Dakle, roditelji su odlučili napustiti svoju djecu, ali istina je da oni zapravo nisu namjeravali baš tako dugo izostati kao što su izostali iz grada. Naime, njih je na granici, oni su zaustavljeni na granici i nisu se mogli vratiti više svojoj djeci. Tako da su djeca zbilja dugo ostala sama u gradu. Čitat ćemo ulomak iz romana. Možete otvoriti čitanke. Stranica je 128. Ako želite, možete se ugodno smjestiti, sjesti uspravno ali opušteno, položiti ruke na bedra ili na stol ako je ispred vas. I umjesto da pratite u čitanci, možete i zatvoriti oči, samo slušati, opustiti se dok slušate i zamišljati ono što čujete. Henry Winterfeld, Timpetil, grad bez roditelja. Ulomak iz romana. Roman Henrya Winterfelda, Timpetil, grad bez roditelja, počinje Perinom nepodopštinom s mačkom, što je prouzročilo niz nezgoda. Roditelji su izgubili strpljenje i odlučili kazniti neposlušnu i objesnu djecu odlaskom iz grada. Djeca, proživljavajući uzbudljive dogodovštine, nastoje uspostaviti vlast u gradu. Počinje Tarapana. Djeca Timpetila stajala su na kozjem trgu bez teksta. Tomas je izvadio iz džepa plakat s roditeljskim proglasom i još jednom ga pročitao. Zatim ga je dao meni i prstom pokazao lijevi donji ugao. Ondje je crvenom olovkom bilo naškrabano: samo se vi gubite bestraga. Oskar. Bijesno sam poderao plakat i komadiće papira bacio u vjetar. Veselo su lepršali iznad gomile dječjih glava koje su odozdo nijemo zurile u nas. Najednom zamekeće Robert Punkt, mršavi sin debeloga prisjednika. Tko u ovo vjeruje, njemu dvije. Moj otac ima za sutra zakazano jedno ročište. Iste sekunde trg živnuo. Djeca su počela blebetati sva u jedan glas. Svatko je htio da se čuje njegovo mišljenje. A moja mama sutra ima veliko spremanje, vikala je Pusi Tačer, bezobrazna 10-godišnja kći vlasnika špeceraja. Roditelji samo hoće da se usrtarimo. Začu se glas negdje iz sredine gomile. Mislim da je to bio Fritz Bollner. Na tu fintu ne padamo. Tomas je divlje zamahao rukama i uspio postići trenutak tišine. Sve je jasno kao pekmez, ustvrdi. Nešto je trulo u državi Danskoj, ali mi sada moramo razmisliti što ćemo početi. Idemo lijepo svi u gradski park i tamo ćemo se igrati skrivača, derao se Karl Benz. Ti si zbilja blesav, obrecnu se Tomas. Blesav si ti, uvrijeđeno mu uzvrati Karl. Tomas ga je počastio pogledom punim prijezira. Djeco, moramo se odlučiti, obrati se Tomas ostalima. Za što? Pitali su neki. Tomas se namršti i zamisli. Kolebao se i dvoumio. Djeca nisu znala što on želi od njih. Mislim da ni sam to nije znao. Povukao sam ga za rukav i šapnuo. Nešto se događa tamo otraga. Tomas je tek sada ugledao Oskara i njegove adžutante. Krvavi Oskar upravo se uspentrao na ogradu zdenca i uspravio raskrećenih nogu. Tomas se smrknuo. Aha, počinje Tarapana, rekao je i stisnuo pesnice. U to Vili zatrubi u dječju trubu, a Hannes zapuca iz dječjeg revolvera. Sva su se djeca uplašeno okrenula. Oskar zaurla. Gusari, gusarice, ovamo! Hura, Oskar! Oduševljeno su vrisnuli gusari i pojurili preko trga k njemu. Bila je to gotovo polovica djece. Oskar je divlje lamatao rukama. Odrasli su zbrisali, urlikao je.
Hura! Riješili smo ih se! Oni su uvjereni da nam je sada od straha srce u peti. Brrr! Svima nam se nakostriješila kosa, ali od sreće. Pročitali ste onaj glupi proglas? Ha! Zakrepati od smijeha. Mi naravno vjerujemo svakoj njihovoj riječi. Odrasli ne lažu, baš nikad. Laganje je grijeh, vele oni. Ha, ha, ha! Kesio se čitavim licem. Djeca su se previjala od smijeha i pljeskala. Odrasli ne lažu, odrasli ne lažu, urlali su. A neki su dječaci bacali kape u zrak. Oskaru jednom moram priznati. Izvrstan je govornik. Ali je nažalost i golema ništarija. Sigurno snuje nešto opako. U međuvremenu je još djece trčeći prišlo Oskaru. Fino, sad je cijeli grad naš, vikao je gusarski poglavica. Nitko im uostalom nije kriv što su zbrisali. Konačno nam se više neće petljati u poslove. Odsad će biti sretno i veselo. Odsada radimo što nas je volja. Zaveži! Iznenada se prodera Tomas. Djeca su se zaprepašteno okrenula prema njemu. Oskar se, međutim, samo podrugljivo nasmija. Pa, nećete valjda slušati cvilež tog postolarskog balavca i prijatelja mu Štrebera, kriještao je. Oni bi htjeli da vi budete dobri i pristojni samo zato da bi mogli sve čopiti za sebe. Postolarskog balavca i Štrebera itekako ćemo mu vratiti, rekao sam u sebi. Samo naprijed, gospodo, rekao se Oskar kada je još nekoliko djece prešlo na njegovu stranu. Nije Oskar taj koji vara, Vili, dodaj mi vreću. Vili je skočio i položio golemu vreću na rub zdenca pokraj Oskara. Oskar je objema rukama zgrabio u vreću i pred djecu bacio hrpu čokolada i kutijica s bombonima. No, to se zove urnebes. Djeca su se sjatila oko tih divota poput vrabaca. Sada su i posljednji koji su još bili uz nas trkom prešli Oskaru. Nisu htjeli biti prikraćeni. Tomas, Heinz i ja odjedanput smo ostali sami. Oskar nije prestajao bacati čokoladu i bombone pred djecu. Sve je ovo zabadava, sve pripada vama, vikao je praveći se važan. Lopov, procijedi Tomas kroz zube. Ali bili smo nemoćni. Djeca uopće nisu obraćala pažnju na nas. Natrpali su si gubice i džepove. Istodobno su skakali oko zdenca i pocikivali od veselja. Prava pravcata orgija. Oskar je temeljito iskoristio svoju pobjedu. Ovo je bio tek pokus, urlao je. Sada idemo po još, po lutke i olovne vojnike, po lopte i zračne puške, po sve što nas veseli. Ovo je bio ulomak iz romana Timpetil, grad bez roditelja. Nakon čitanja, razmislite i usmeno odgovorite kakve je osjećaje u vama izazvao ovaj tekst. Što mislite kako biste vi reagirali u sličnoj situaciji? S kojim biste se dječakom složili, Tomasom ili Oskarom? Na pitanje odgovarate usmeno, možete prokomentirati s ukućanima. A evo još jedno pitanje za razmišljanje. Koja od ove dvije tvrdnje vam je bliskija? Iznimne situacije su dobra prilika za zabavu, kršenje pravila i igru. Slažete li se s time? Ili ipak mislite da u iznimnim situacijama treba dobro zastati, razmisliti i razgovarati s drugima te osmisliti plan djelovanja? Razmislite i usmeno odgovorite. A zatim otvorite bilježnice i sve ovo što je plavim slovima otisnuto možete zapisati. Zapišite naslov. Timpetil, grad bez roditelja, autor je Henry Winterfeld i to je ulomak iz dječjega romana, kao što ste već čuli. U svakome trenutku, ako je potrebno, možete zaustaviti video zapis.
sada, ove godine učili smo već obilježja dramskog teksta. I kada smo učili obilježja dramskog teksta, naveli smo ih više, a jedno od njih bilo je da su drame pisane u obliku razgovora. Prisjetite se kako nazivamo razgovor između likova u književnome, naročito dramskome dijelu. Što mislite? Je li ovo drama? Budući da ima jako puno razgovora, je li netko od vas posumnjao da bi ovo mogla čak biti drama? Ovaj tekst nije dramsko, već epsko djelo. Dakle, vidimo da neke odlike drame ipak nisu zadovoljene. Nije radnja podijeljena po likovima i vidimo da nema niti didaskalija. Dakle, ovo je roman, epsko djelo, ali je pripovjedna tehnika kojom je pisano dijalog. Pitanje za razmišljanje. Pokušajte pronaći i jednu rečenicu primjera unutarnjeg monologa u tekstu. Nastavit ćemo dalje s obradom lekcije. Koja dva lika su kroz razgovor suprotstavljena? Pronađite u tekstu primjere rečenica koje potvrđuju da su ta dva lika u sukobu. U sukobu su Tomas i Oskar i mnogo je primjera koji tome idu u prilog. U vaše bilježnice možete nacrtati tablicu. S jedne strane je Tomas, a s druge Oskar i pokušajte navesti osobine i postupke suprotstavljenih likova, zapisati ih u tablicu. Ako nekome treba pomoć, ne želi raditi potpuno samostalno, u nastavku nudim primjere osobine i postupaka. Primjeri. Odgovaram u kaos, kad je nepristojan u govoru, vrlo je nepristojan u govoru, razumije da je potreban red, podmićuje djecu slatkišima, vara druge, pokušava pomoći, poziva djecu na razmišljanje. Napišite svoje primjere ili razvrstite ponuđene u tablicu. Točni odgovori su sljedeći. Tomas razumije da je potreban red, kad je nepristojan u govoru, pokušava pomoći i poziva djecu na razmišljanje. Oskar obožava kaos, nepristojan je i grub kada se obraća drugoj djeci, podmićuje djecu slatkišima koje je prethodno ukrao i vara druge. Zamislite kako izgleda Tomas, a kako izgleda Oskar. Nacrtajte ih u bilježnicu. Kako biste se vi ponašali u gradu bez roditelja? U bilježnicu napišite upute za ponašanje u gradu bez roditelja. Dovoljno je napisati 5 uputa. Djeca, naravno, i na svu sreću, imaju svoja prava. Zato je i donesena Konvencija o pravima djeteta, koja je usvojena još davne 1989. godine i sastoji se od više članaka, a u članku 13 navedeno je sljedeće pravo. Imaš pravo saznavati različite stvari i dijeliti svoje mišljenje s drugima, kroz priču, crtež, pisanje ili na bilo koji drugi način, ali moraš paziti da taj način ne bude štetan ili uvredljiv za druge ljude. Jesu li ova djeca u romanu pazila da njihov način zabave bude drugima ugodan? Očito nisu, inače roditelji ne bi pobjegli iz grada. Dakle, možemo zaključiti da uz vaša prava dolazi i odgovornost. Odgovornost da se lijepo i pošteno ponašate. Više o Konvenciji o pravima djeteta možete pročitati u čitanci na 131. stranici. Preporučam svima, pročitajte cijeli roman ili
pogledajte film ili i jedno i drugo. Na pažnji.